أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين دصاد سيو سسه. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. كره ملا أحمد ملا يوسف درشوي رحمة خده المريان مو توابه. خوشكو براين عزيز الدرس ما ياش بريا ودا ام هاتي سر بحث نو چي انا بحث ما دبيجه باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق بها. بحث واجب بونا روجا مها رمضانه، يعني فرض بونا روجا ماه رمضانه و بیان فضل الصيام، بیان کرنا شروع کرنا ایضاح کرنا فضیلت روجیه و ما يتعلق بها و او تشتك و عاید روجیه در حق و مسئله دا بحثا ما. وی هر وقت امام نووی دیساش آیت قرآن دست پیدا کرد بیجه قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لقوتيا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ای گلک باورمندان، ای او کسی کن ایمان آنید روجی چوا سریش بریان هوا، یعنی و امتش بریا هوا چوا سر و فرض ببو سر هواش ولی فرض بیا كما كتب على الذين من قبلكم شو سر ينج بريا هوا فرض سر هواج ولی فرض بیا ولی دوام دکه حتى شهر رمضان بيجا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان مه رمضان الذي او مه رمضان انزل فيه القرآن، قرآن ودا نازل بیا، قرآن و مهدا نازل بیا دا کتیا و که چه نازل بیا جبو چه نازل بیا هودن للناس و هودن للناس جبو هدایت انسانا جبو ر نشانی کردن انسانا دا کو ر نشان انسانا بده و بینات من الهدى والفرقان هدایت و فرقان چیه؟ معنا جای وقتاندنا و قنجه و نقنجه و حقه و باطله اش هدایت، یعنی هدایت و فرقانه و که یعنی ایضاحاتا، یعنی ایضاحات القرآن دا در باز دبن شیروه القرآن دا در باز دبن و هدایت و فرقانه، یعنی شر شانیدانه و حقیه و نحقیه جای وقتاندنه، یعنی آیت قرآن رشان انسانات ده و حقیه و نحقیه جای ودقتینه نخوا مادم کو قرآن الوه هدا نازل بیا فمن شهد منكم الشهر که شهوه بگی و مهه که شهوه بگی و مهه ماه رمضان فلیصمه بلوه بروجی در باز بکه و من کان مریضا او على سفر نخوا وجه حچی نخوش به یانجی روی به روانگی به فعدت من ایام الاخر بلا روجن ددا هنک و روجن نگرتی شما رمضان نگرتی بلا روجی بگیره بلا قضا بکه بلا روجی بگیره. بله ما آیت قرآن خواندن ام هاتی حدیث پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام و مجاردا حدیث 1216 و عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره هات نقل کردن خود جرازبه قال ابو هريره گوتیا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت قال عز وجل پیغمبر خدا گو رب العالمین گوتیا، یعنی حدیث قدسیه نش آیت قرآنه اله حدیث قدسیه و پیغمبر خودش رب خوا نقل دکه بجن رب العالمین هولی گوتیا عز وجل كل عمل ابن آدم له الا الصيام. هر عمل گریار قنج یه بنی آدم شوی رایه روجی خارج روجی نا فإنه لي روجيش بو منع وأنا أجزي به مكافات وجي أزبدم روجيش بو منع مكافات وجي أزبدم والصيام جنة روجي مرطالة تركيب جان قالقان يعني محفظك و مد باريزة شنقنجا والصيام جنة
روجي مرطالة وزره كنزرها فإذا وكا يعني شو مرطال مش امجيش سلاحا دجمني دبخارزه روجي مش نقنجا دبخارزه نخا فإذا كان يوم الصوم أحدكم وقتكو بيا روجيه يكش هوا يعني وقتكو يكش هوا روجي گرتيا فلا يرفث ولا يسخب بلا تشتن كريت نبيجي بلا اشتغالين بطال اشتغالين دجون اشتغالين خراب بلا نبيجه ولا يسخب بلا بكسي روجي مناقشه نكو دو باشه فإن صابه أحد أو قاتله هكا يكي حاشا دجونا بكته يعني اشتغالين نخوش بيجته او روجي او قاتله يعني برا شر بك يعني برا مناقشه بك وشر بك فليقول بلا نكهف السويوي بلا هولي بيجه اني صائمون ابروجيما اخواناتم هوالتا والذي نفس محمد بيده ابوي ذات صندوقمكو جان محمد روح محمد الدست ويدا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك بهنا دوه کسی روجیگر کسی که روجی دیگه بهنا دوهوی وقتی که روجی اطیب عند الله لنک خوده خوشتره من ریح المسکی بهنا مسکی لنک خوده معنی چیه؟ یعنی روژا قیامته بهنا دوه روجیگر او کسی که دنیا دا روجی گرتی یش بهنا مسکی خوشتر به للصائم فرحتانی یفرحهما جبو کسی روجیگر ده دو وقتن کیف خوشی هلا دی کیف خوشی هلا یه بو هر دو کو کیف خوش ببه یفرحهما یه بو کیف خوش ببه اذا افطر فرح بفطره وقتی کو فطریه وقتی کو روجه خوش کنان یا فطریه بیا مرغ فطریه یه فطار خو کیف خوش ببه و اذا لقي ربه فرح بصومه وقتی کو لقای رب خو بیا گهایا ان شو حضور رب خو رجا قيامته يدي صاب رجا خوا كيف خاش ببا وفي رواية ده لهاتك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل كسر روجيار خورنا خوا طعامه خورنا خوا وشرابه وخورنا خوا وشهوته شهوته خوا من أجل جبوم ترك ديك يعني جبوم مجبور رضا أما ناخوه جبور رضا آمه و ناخوه جبور رضا آمه شهوت خواه تطمین ناچه هاشا نوینا جناخوه جبومه الصيام لي نخوش بابي قواسي روجي جبو منع وأنا أجزي به مكافات وجي أزبدم والحسنة بعشر أمثالها هر خير هر قنجيكك ده قطع خواه خير جراتك كم 10 قطع خواه خير ومكافات والثواب جرات نویساندن هر قنجي ده خيرات نویساندن وفي رواية لمسلم روايتك يا مسلم ده وليد بيجا كل عمل ابن آدم يضاعف هر كريارا قنج يا بني آدم يا عبد يا بني آدم كره آدم يعني مروفي يضاعف جرات قد كرن جرات يعني بسي قد اخوات يزيد كرن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قنجي ده قد خويا ده مثل خويا حتى حفصد مثل خوا ولجرته زيدا كران قد كران قال الله تعالى رب العالمين هولي قوتيا بجا قنجين ده هولين بجا روجي چوانا إلا الصوم روجي نهوليا روجي نويفيا فإنه لي روجي جبو منا وأنا أجزي به مكافاته وأزي بدما يعني تيكي هنزونك مكافاته چقاسا نه 700 جيش جالي بهتره چرا يدع شهوته وطعامه من أجل چمكو جبوي ما خورناخا يعني شهوته خوا ترك ديك وطعامه خورناخا ترك ديك خورناخا وجبو ما للصائم فرحتان ديك كيف خاشي جبو كسر روجيگر هنا فرحة عند فطره كيف خاشي كي وقت كو فطريا روجا خوش كانديا وفرحة عند لقاء ربه كيف خاشي كي وقت كو شوى حضور رب خوا روجا قيامته ولا خلوف فيه يعني فمه بهنا دو روجيگر
اطیب عند الله من ریح المسکی بهنا مسکه لنج خوده بهنا مسکه جی گلی خوشتره روز قیامت بهنا دوی بهنا مسکه گلی خوشتره خوش کو برن عزیز بلال وده بسکنه حتی درس که ما یاده بمین خیر و خوشیه دام